Quillequi, a familia Ferrer se'n lleida de vacancias. Son plegaus sistemaitín en Donosti, que ye en o País Vasco, e son gronxiando un sobrebuendilla de placha. Y xella s'ha capuzao en l'augua con o chicorrón da casa. Como encara non ha da guaire bien, y xella lo cusira e la mostra mónico e con muita paciencia. Ao canto d'els ye o Barra chugando con la arena. Mani menos, Liena s'ha estimao de quedarse en la arena minchándose un entropán con a suya tía Orosia. S'ha meso o nuevo bañador narancha. Pietro les ha mercao un chelau ta cuan rematen os entropáns e se los ye levando. Ye un zagal bien bogal. Antis ya len ha dau un alicer, de limón. Licer se lo ye minchando prou goyoso posao en a suya toballa e con a suya casqueta roya mesano tozuelo. Jesús tamién ha quiesto brendar chelau e se ye mercando un atro, o suyo ye de fraga.